Tadang. So, yun guys no. Ngayon mga way kalaki no, nandito na naman kami sa aming area noong nakaraang vlog namin. Ano naman tayo dito no? Sanang sige tawagan na bay. Tadang. So, magandang pwesto kasi dito guys kasi ano guys, so pag ganyan yung paikot yung tubig guys, bali dyan stable yung tubig, hindi tulad doon maagos. Hindi tulad doon maagos. So, dito tayo guys no. Try natin yung tilapia guys. So, yun guys so. Bulate yung painan bulate. So, mayroon tayong kangkong dyan guys para bait natin sa tilapia, para magkumpulan yung tilapia guys. So, yun guys no. Sana ano tayo ngayon? Sana tawag dyan. Kaluyan. Kaluyan. Tilapia. Tilaps. Guys, tilaps. Nakuha na tayo guys no. Isang tilapia. Fish on. Fish on. Karpa. Okay. Karpa. So, tuloy-tuloy ko. Mamblo? Maliliit pero marami. Guys, kita niyo yan guys. Sadang pwede na yan guys. Hostage muna natin to guys. Hindi pwede nating ibalik kasi baka kakain ulit guys. Oh yan guys, putol pala yung sandal natin guys. Sinilas natin. Madulas. Itong sinilas. Nakalima na tayo guys. So ayun na nga guys no. Umulan na. Patay tayo dyan. Medyo matumal ngayon guys. Matumal ngayon kasi ano guys umulan kasi kahapon guys. Buong araw ata umulan guys. Tumal isda ngayon guys. Isang oras na tayo dito guys no. Wala pa rin. Kailangan natin umuwi guys. Medyo busy guys. Ayun guys. Laki guys. Ayun guys. Sobrang laki. Napakalaki guys. Look. Ano ba yun? Grabe guys. Yan guys oh. Pauwi na sana kami guys. Sa mata guys. Pauwi na sana kami guys. Pero yan laki oh. May muli ito ba? Muli ito ba? Grabe laki guys. Grabe guys oh. Pauwi na sana kami guys. Kasi ano guys? Ha? Nagir ba? Kawa sa mata. Nagir gede siya bay. Oy, laki guys. Tingnan nyo guys, saan tumama guys? Hindi sa bunganga guys, sa mata guys. Nagir na guys. Baka dumaan lang yun tapos ano guys. Pag ganun niya na nahuli. Natamaan yung mata niya guys. Thumbnails. Hi guys. Yo, nakahuli na rin tayo ng mamaw guys. Mamaw. Pauwi na sana kami. Pauwi na sana kami guys kasi emergency. Yan guys, nakahuli pa guys. Yan guys oh. Sobrang ano yan guys. Kailangan pa namin bumaba dyan guys. Yan guys. Dito ko nahulog guys oh. Yung nakaraan guys. Dyan. Punta ako dyan sa baba. Kaso okay lang naman ako guys. Tingnan mo guys. Tingnan mo. Gagawin niya guys. Bago makatawi doon guys. Guys oh. Tingnan mo guys. Yan. Sana. Yan guys oh. Diba? Lalim guys no. Bye bye. Bye bye. So yun guys no. Bye bye.
Tilapia. Tilapia, tilapia, tilapia. Uy, kalaki.